поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявления сразу в несколько вузов. Эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны. Я прошу решить эту задачу. Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خروجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید، البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار В том числе выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующее предложение.